Soro, urugiye se? Narigiye tu. Meze bite se? Fresh. Ko ngende cyane amahoro noneho. Ufite akantu kagiye kuza kundeba. Iyo gutikora se? Ahubwo nyine ngisubye byo turi guteka kujya ku isi ndawe ni abantu bagera kwitangira no mu cyabi cyaje. Bira bitipe bikajya bitangira kunyuzamo ijisho nyine n'iki yumva ko ndi mu mucisho ushaka kutabivuga ati ngiye kuvuna umwana nyine kandi akana ko muri quartier nyine tu. Uzi ngo cyakosha kwitanza imana. Ngiye muri aho ngaho. None bajya kwisha kwitanza. Bari bya zamani wabaye. Ni ngenda mwabaye fresh. Muri aho? Yi. Nzako Cyane bari bagiye bapfira umwana ubuzima uko buri bwa mbere nyine tu. Twavuze ngaje kunsura tuvuga mwana yaje kunsura mwana na muri atajata mu mukadari uko we nimbuga afite. Avuze ndajya mu ukunda kurya byara byinshi nta n'ufite wagiye. Ngiye ariko mwana yitsigaranye imana yo kongeye sinyamundo. Kamwe sinyamutisha kwitanza imana. Shagiye nimbo ko kamwe kanyihere nimbo tagiye gukora no. Ni technique bro. Shawapi nyira aho ngaho kamwe. Ekaze nari muzanye. Ahubwo umbaza. Yo. Najya kazana. Kazana imite muzana yari hano ku muhanda ngo yarahageze. Muze kugira neza shoka arashaje bashobora gacikiramo. Ndabona kataraheza kazanje ibintu bya gasigaje iminsi mitandatu. Misi gitatu. Subona se. Ibintu mabina gatanu ngendo. Kazatangira umwaka. Sawa. Ari bro. Umbaza. Nagize kundobesha abantu ubona ukuntu bigenze. Sawa. Ayi. Shuli. Choka sijuru usiza kumusura. Umurata sigari yana birenze. Allahu akbar. Kila bachimayo wallahi. Killa! Yo! Ngino mwana wanje. Sawa. Bwana. Kamaze kuzura wallahi. Kile kinyo gitikura. Mwana wabona kaniza mwana. Allahu akbar. Binari bimana. Ngira ngo akwistore karega nayo ko muri ko atubo kazi. Uragishobora man. Ngiye man gioreze bro. Nubona ko ndengeze mjomba. Ay. Kasuri ko turare. Nacho. Ndashima. Non, comme si ramba. Non, France. C'est comme les Françaises. Nakimenya none. Nakimenya kiriza. Nakira bashitsi hano. Chérie, comment est-ce? Ndamo orange. Les Suisses. Yeah. Nakuntisigaye kanya mu monta. Kina kibazo nzanira iyo sari kuri mu koka. Ko china kuno koka. Ok, nacho, ndaje nitume kongera. Nizere Kanya, sibyo. Konje. Konje. Urumeze neza. Ok. Ano, ikanze mbana yebuza. Ndamaze gukora gatadaje. Sana kibazo. Soroba! Yo! Uva mubwira umwana. Bigenze bite? Umva. Nta kintu ufite nangwa cyangwa nk'akaji wandajya nyine ngo ukagura agakutuma bita nk'amasanga n'ejo. Nagize ngo haje n'ingaru. Nagize ngo cyane kirukati. Wa, ushaka nawe nyine urumva kwambara umwana aje kundeba ntabwo nshaka nyuzamo ijisho umwana. Nshaka niyamenye. Ntabwo ibintu njya numva ngo bari cyanja kwita ni bari biki. Oya. Urusumu Bahita biyagara. yagara. Ngo nimba uyikubise. Umbuni kuvanga n'igiti akanyabugabo kamanza ugashika. Ntabwo ushobora kurenga ububanza kuko mu ka siporo nyine tugiye ubugiye n'umurego. Nagakureze. Ako kamubwire. Mfashe mu mitsi ndagaswe ngiye. Ubu nanjye kwa Saidati ku rusumo.
icya saa tatu urabizi kugiterura ngomba kuba mfite kirabati nka 300 zariya tinje simbizi mugamije no kunga umwana bose ndabikora urabizi reka mpuzanye kimwe uragafite ndagafite urabizi nge ntabwo njye niharika Yo gukora dirumva hano ngewe senta turabona ndavuga utubiri si byose tubiri kuri tubiri nangiye kurusha tuno tubiri ubona n'ikintu uhita ukora urumva fata tubiri tumujyana rimwe urumva none ubanza ushakisha ahantu urya karasisi ubwo ukinga 30 dukateka tusimena amazi aho kubanza uduhekenye kuko nushyiraho amazi ushobora kwangirika uduhekenye utumire nyine umwe n'amazi urangiza undukiye dutuje ariko ushaka gasumbye wihanagura kubera ko yagafashe ni hatari ndakubita mu isangane aranyemera isaha gusa bro amasaha 3 ni siri ko nyine utari nari buse ubanyeze mu hide kabisa ya loud kwa bibiri sibyo byagenda neza kazi muri bibiri je pas pompage. Chérie, Wardiane. Ni wari mu kiko watembe. Meze neza. Batukana ndasinzi. Harwa wabaye iki? Kiki. Kumena wa transpire. To, uskovuye muri sport. Oya. Wabaye iki? Urumva, aga maze kubyibuha. Maze kujya urumva ukatanga yari hirya kwa soroba kujya kumuvugisha. Nino ngwara sanzwe igwara kubiri yaje. Nsanzwe indwara yo kubiri byuje. Ibyo yasho. Shashe basizo kwivuza basi. None se mbaze tashiri. Nzineza. Cyane. Mutwe. Kabasha. Ziyukabza. Awi. Nse mumuri. Meza. Urakomeye. Tugasingira usugera anga. Ibazi yuko jewe nje ngahita ugenda wangu. Uyana indi uganya na soroba tutangira ngatancika ndamusabye amafarako no muri ndo bagomba kuza kugura umuriro no munsi. Tujya yataza kugenda yagiye arangura agatereka akamye gura umuriro nyine. Ya mutipo baye. Shiro maze munsi warambije kuzagaruka ku musura uko cyagiye nongera kugaruka. Jewe nshobora sasa wapi jewe umva. Bimwe guca kukura mu kanya kweri. Cheri rero wari wambwiye ko umunsi noze. Okay. Twagiye mu cyumba se ku nama yo kwicara mu misa. Ese mu twicaye hano. Cyane kintu hano waye. Bamwe kino gutwaye. Tenet. Ha? Nsijeri. Wari wambwiye nyine kuri telefone ko muza. Iki. Nyine wari wambwiye ko muza. No seshe. Fuga nta kibazo. Shano njya mbenda ko yifite amasoni. Shize bigade. Teri urumva nyine. Sarambye se ko nuza. Cyangwa kunera ivi bagize ubwabo kubyiyumviye. Ivi. None ko mbona ugira ngo wagize isoni mbwira none.
urumva ndiko ndashaka tujya mu chambre hama ngashandungika urungihiki Shiri urumva nyine kugabanya ku telefone ko nuza kunzuza ko byanisone no kubikubwira nuvuga nta kibazo nivyo twabwiye kari bifite none se niko ndabivuga none okay mbwira twe tumvira ko radendekanya amagambo nabwo numva ivyari byo numva mvuge nakora ababazi ashakaga ko dukora ibintu Shiri ntabyo nakubwiye ko jewe ndi mu gishozi ni iki muri regre Niliho monta y'umuntu kugira ngo bifukamira gufasha ubayiki shabishire birenze n'ibifuka inyuma urimo muri regre mungu wangu navyo nene nakubwiye none kandi amuteka imwe wanje ntabwo no kumva neza Shiri amakuru mbwiye uri mu kidode upfa kandi none mukunda guha inini yoshobora kukugwaza Shiri wewe nawe nsinshaka kuvuga ko ngwaye ngo umere nk'uko biki nawe urangarenza kweri uyaha biki shaje ko isi y'Imana ndyamye mbona ibintu bimeze nkaho Shiri vishuru kuri mu kidode wabaye iki wabaye nese wabaye iki Shiri none kuba ndi muri regre n'ingorane bazi ariko Shiri kumva umuntu we kumera nka vampire